Makaba kanilma kanafura qulqullu sadan waaqayyo tokko aamin. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 9. Ulma karani otana ya dadde ma kosa
olma karaniyo tanan yaadadhe uma kosani olma karaniyo tanan yaadadhe uma kosani Okicha barbacha dufte uno arralle adunya sagale keni jarame sagaltami sagaliste okicha barbacha dufte uno arralle adunya sagale keni abate sagale jirenya dati ulvindi kanke guddada olma ke tanallaba boltati gerana bada gatin ke narajira gati kani gati olma karaniyo tanan yaadadhe uma kosani olma karaniyo tanan yaadadhe uma kosani nabadas tertaati galamako bari jannata ansedo kawira madanke natti mulata jana kake enzeru barsisa dugadati Yesus ilma wakayo sen ganu ke sakoti arjana kake enzeru barsisa dugadati Yesus ilma wakayo sen ganu bekorati gale jirenya dati ulvindi kanke guddada olma ke tanallaba boltati gerana bada gatin ke narajira gati kani gati olma karaniyo tanan yaadadhe uma kosani olma karaniyo tanan yaadadhe uma kosani sagale jirenya dati ulvindi kanke guddada olma ke tanallaba boltati gerana bada gatin ke narajira gati kani gati olma karaniyo tanan yaadadhe uma kosani olma karaniyo tanan yaadadhe uma kosani Yesus garuu deebisee caafata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbiif sagalee afaan Waaqayyoo keessa ba'uun hundumaani malee wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4